Central Women Football Tournament sang isong ni panga semi-final tho ni na dutlang le Republic Veng te hun pa nga ya tu twin se to ka extra time khel me ka ne tu na hianin goal lu bel ngalom lowa tu na hianin additional time minute ni tek bel le ania nena changzo kalom lowa penalty petin penalty shootout mangin nena changzo chu zon ngai don nge don lo te ro chu la siat ri lo tu na hianin hun la top lo bangin tuna nena changzo zok le bethlem veng khlang te final anin tum don ani wal siampo an uluk to khop maya a goal hlau chu sun nom to si lawa hun top don thai ni to goal thei don emo a goal hlau mai Republic Veng an pangin kun to para goal an khung le hlau mai a do hian an van alo kai fan stop alo ni hi alo lut kai alo hian kai awan timing thế cái người ta Republic Veng ang pangalong faktat maya Alim khar le lap Huda soa Republic Veng ang pangin si twin nen an changa tikhanin final alu tani final a Bethlem Veng sang nen ani khel don ta ni tuna hian huda top to Republic Veng ang pang face ko alom kom maya kun top dona bolan kong lau maya kuna soa Republic Veng lampang hinan sang lo may hu top dona thì khán thế là rằng tê Republic Veng tê cả lom pia cho mình luôn chưa đi nếu là trắng dấu lầu đột lang tê cần tổ pia mình bao cái này vẫn là liền hiện này nghe ăn gì đó nghe lâu rồi đó nghe biệt chưa đó tôi là hiện chúng này cần gì khi vẫn là liền này final hi som thum pakhada khel tur ania thir tu te en zawai chu alom thu kan soya final la kain hule bek doni
อืม